Notwalo minsero mgana lona FM wobula ntsena ku nkarhi lowa mina na wena ufikile Africa wa vulavula ka mgana lona FM makomba ndlela ekhaya ku hachela twi kusuka la studio 2 ile Polokwane a Polokwane kutisana na ku Africa wa vulavula umelesiwa incindani Eric Mabasa mina ni khalanga phet mathebula ngwana risimato wa Jimo xithango maxingirtana wa xijajana wa kuna lewandandadzi ku jani minsero mela Gauteng Mpumalanga a Northwest a Limpopo kumbe wa ikuba ku audio streaming ya mgana lona fm.co.za nangona ku Africa wa vulavula indlela le timhaka ti tele minsero mina timhaka ti tele swinene le rera ku na ku tala ka tona timhaka leti swi endla leswaku hi nga swi tivi na ku hi khoma la hi tshika hi khoma le hi tshika kambe hi ta twa we ku khome yini kususela sweswi ku fikela ka fuku bila ora ya 12 hi twa ku angula ku yini ka 0860002543 kasi ke hi hafu ku bila ora ya 12 a hi vulavuleni hi ngoma leyi ya Limpopo ku nga na swikoweto na swikombiso swa ku komba leswaku ngoma leyi ingeti a yi le ku lumeni kahle xiphiqo ku nga va ku ri yini hi ndlela yaleyo hi tlhela hi languta na hi timhaka leti ti nga le ku endlekeni a tindhawini ta KZN va nge le ku machini va kuma macha hi ku komba nseketelo eka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ku lava mi va mi kha mi la ku fikelela yini a ma la ku ta nyaka pfarisa case leyi nga xikona ke kambe ta twa n'we ku va kha ku la ku fikeleriwa hi loko ndiwa timatch ta mixako wolowo kasi yin'wana mhaka leyi nga ta vulavula hi nga tsatsakela ku twa wena loko ku dzika eka yona i timhaka ta cabinet reshuffle mi nga yi vula tani ya le Mpumalanga yi susumeta yini mi vona ngeti ku endleka yini eMpumalanga leswi nga va ku suka swi fikisa xiyimo xa mixaka lowo ke na vo premier hi le ku va laveni na n'wina va tivaka va byeleni hi le ku va laveni hina hi la ku twa voho a hi la ku twa maveriveri hi la ku twa voho ku va ri yini hi ndlela yoleyo se hi la ku ta twa ku xi nga ku ri yini lexi susumetaka cabinet reshuffle leyiwani hi ndlela yaleyo a hi koti mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela i nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku na ku vilela hi va Democratic Alliance xikombiso a Limpopo veri ku na timasipala ta ku kolomea ka 15 leti ti nga ka nxungeto wa ku ti nga kumeka ti nga ha ri na peni a Limpopo timasipala ta 15 leti ku nga na nxungeto wa ku ku nga hetelela ti nga vi na peni se hi la ku twa n'we ku na n'we mi ta angula mukuyini kambe teto a hi buli hi tona laya eka nkarhi lowu hi nga wu veka kambe ke hi bula hi toho nkarhi wihi kumbe wihi walowu mi nga kota ku nghena kusukusela sweswi kala ka hafu ku bile awara ya 12 hafu ku bile awara ya 12 hi laha hi ngetere ha dzika ni lava vanhu va namisa miehleketo hi kota ku twa ku mi angula mukuyini eka timhaka leti hi bulaka a tona nhlekani lowu wa Xikwembu 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo mi nga tlhe mi kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo hinkwaswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twana mina na wena hi kota na ku twa ku timhaka leti u nga tikhoma ti nga va ti ri tinhlekani lowuwani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela miriko hi ta ri nongonoko i Africa wa vulavula eka Africa wa vulavula na khensa swinene prof loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina n'wina mina dual citizenship prof ma pfumeleriwa ku vhota na le America ani voteli and voteli Trump mina understand se vona mi hi hoxe kwihi prof ku endleka yini no ani hoxanga ani karhi ni swi tiva ku ri xo sungula a ku na president ya America leyi yi nga venga Israel n'wana na n'wana hambi Trump hambi Joe Biden hambi mani na mani so ni swi tivile ku ri Trump hi munhu wo tani kambe a ni n'wi tsakela xilo xin'we ntsena a dyondzisa vanhu ku ri langutani matiko a n'wina mi nga languta America ku ri hi yo Xikwembu xa n'wina hi yo Jesus Christ ya n'wina loyi a nga ta mi hluvuka dyondzani ku ri mi ti endlela swilo swa n'wina Palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisela mai ku n'wangulo wa wena u ri yini 0860002543 khalanga pet mathebula ka TikTok yeah another ka Facebook hayi ka TikTok a hi fambi kona u kota ku vona kahle ku nongona ku Africa wa vulavula ku fambeni injani la hi nga ko kambe ke wo sungula muyingiseri hi loyi nhlaka rixini botpet na vayingiseri va Africa wa vulavula ma one mfukini na hina va lava hi ngovo amtwange xo twa vhiki ri nga hundza
hina hi tivi nchumu hina hi byeleni mi ri ku endla ka yini ni kumit call ta ku tala va ku va vona ka sweswi swa TikTok le ku swi tikombe nga ku mina na team ya mina se hi ri ya campaignela ANC se ko va fake kumbe ntiyiso na se mo ni teka nkarhi lowu ni byela munhu un'wana na un'wana ku i ntiyiso tlhari leri hi gwasa hi rona hi vhungeriwini n'wana wa great leader a ri hava tlhari so hi decidile ku sweswo hi ya tipfuxela nhlangano lowu hi nga vona ingaku wu onhakinyana loko hi suka ivi sweswi hi va hi kha hi tirhisana na varhangeri wa vona hi vona swilo leswiya swi nga swirhangana leswi a hi swi lava a hi kwateli swoku swa endliwa so hi ta MK mi nga ha mi katsi se n'wina na vanhu va n'wina mi katsa na mani na great leader great leader va yi hlongolini ka ANC swatswa ma va nga mi hlongolangi membership ya ha ri kahle great leader ya ha ri khoto ku zama ku lwela ku yi vuya hala ka ANC na yona ni navela ku yi vuya va yi pfumelela ku yi vuya ivi hi kota ku pfuxa ANC hi ku swiphataphatana leswi taku swa nyuwana hi nge yi kumi 2/3 majority hi ta yi kuma hi MKP se xitukulwana xa hina Dudu xi hi vhungele tlhari swo onhakini se a boheka ku hi tirhisa ANC ku hi kota ku kuma 2/3 majority kambe ene se swa hlangana mani hi ku ni twa mahuwani siku rin'wana loko kha ku vileriwa hikuva hi le ku kumeni MEC a vona ka khaya tlhelo rin'wana a ri na tintswalo ngopfu ya i ku kahle ni ta tsundzuka na loko ni suka ni te hi ya fixa ANC hi ku endla MK u fanele ku tletlevula swinene so ku tletlemuleni se sweswi vanhu a va swi tivi ku yunivhesiti leyi a ni yi rilela hi ti-1 ta n'hweti yaleyi ti-contractors leti ti nga tholiwa ti ta sungula ku tirha ni ta vona se ku sasekile na wolo ku endliwa khumbi ra kahle laha Giyani patu leriya ra ka Bovu ni tshama ni kha ni hi rilela hinkwaro hikuva a va na budget ya yona dikherekhere week yi ta va se yi kha yi endla ku either va check gravel kumbe va khurhela ri fambeka a ri 81 va sungurini ti-pothole mi nge he ti komi ngopfu loko mo rhelela mi ya ka va Malamulele swilo leswi a hi kha hi swi rilela patu ra ku ya hala ka Vambindana se swi vula ku swi vula ku n'wina mi vindle njhani laha mi vuyelele ka ANC ya Cyril Ramaphosa ya mara ku kota a ni n'wi koti mara ni vula ku mbuye ka yona ANC ya Cyril Ramaphosa leyinene ANC kambe Cyril Ramaphosa i president hi boheka ku hi va na yena until ku hela 40 months after 40 months a nge he vi president ya ANC so i ku loko hi khophera yena na lexa ku hi vhungela tlhari ye wa atswa se sweswi hinkwenu a hi yeni ya vota ya ANC mi nga ri katsi mina ni ta vhaka ni ta mi hlamusela ni va convince alright sweswo Victor Munghana Lonene FM i ri ku katsa na mina mawani hina mi nga yi katsi hina mi nga yi katsi kambe mi swi ri tani na khensa swinene loko mi te na tlhelo rero se mi tlhelele ka hileswaku tile ku vuyeni tile ku vuyeni la ka tipolitiki la kambe mi swi ri tani n'wemeri yini 0860 002543 na ri teka riqingho rero ni pfumeleni ni hundza la hina tindzimi na ila nga kona mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860 002543 hi ku haxela u kusuka studio 2A na ku kamba na n'we mi nge le ku landzeleleni nongonoko lowu ka TikTok ku mi twa kahle kwala mi va ku mi ri ku endla leswaku loko mi nga hi twi kahle hi ta kota ku mi lulamisela ku mi twa kahle kambe ni vona timbilu swi vula ku mi le ku hi tweni kahle amukeleni n'wana mingiserilo hi nhlekani aya mjani buta mina hi pfukile mi njhani ni pfukile mi vulavula na Roger sala ka Matiyane Budroch ku na problem ka Matiyane ya mati se nkarhi wun'wana mi nga mi ya haxa mi le ka Matiyane mi vulavula timhaka ka Matiyane tiko ra kahle ku ri ku vanhu va le ku karhatekeni ngopfu hi mhaka ya mati van'wani ku na sayiti rin'wanyana ra ku hala ka Matiyane va humesa ti-10 rand ku ri va kota ku kuma mati mfumo wu tsandzeka na ku yisa diesel yinene ka tiboholi leti va nga borha laya
ka matiyani. Kahle mhaka nkulu ya n'wina leyi mi lavaka ku yi hundzisa mingiseri hi yihi hi ku ni nga ta mi kavanyeta leswi ni lavaka ku mi vutisa sweswo swi nga mi kavanyeta leswi mi lavaka ku hundzisa swona hungu leri mi lavaka ku ri hundzisa hi rihi I ku kala ka mati ka matiyani ende ku na nkarhi wun'wanyana ni nga zanisa emeti kwala ka nongonoko wa n'wina na premier va vulavula hi timhaka ta ku ri no va ta famba va karhi va nwa mati mara loko hi langutisa ka matiyani even ka Joseph ka tiko leri ri vitaniwaka leswaku hi le ka Joseph a ku na mati mahaxi ya hi ku tshamiwa tin'hweti a hi nge vulavuli leswaku na masiku ku ri hava mati. na metro ni khensile swinene buti wa mina xitiviso xi xa mi lava ku hundzisa xona a khensa Mi ta kota ku contacta va lava nga involved ka swo swilo sweswo. mani mi lava hina Ni hi pfuna kwalano. a mi vulangi phela n'wemi lowu mi lava ni mi vutise kahle ni ku kahle leswi mi lava ku fikelela swona hi swihi se mi ku hayi hina hi lava ku byela vayingiseri ku ka matiyani ku hamata No, hi lava mi hi pfuna ku ri hi kota ku kuma mati na hina van'wanyana. kombelani Hi mhaka ho kombela kahle. kombelani mi nge buti phete ni kombela mi hi lavela lava na lava hi ta mi lavela vona Both hi kombela mi hi lavela lava nga a ni tivi ku ri i mani loyi yena a nga in charge hi timhaka ta mati kwalaya mamayiti na kwalaya ka masipala walowa college ya vanhu. okay no a ku ha xiphiqo makwavo hi ta endla tani Ni khensile. inkomo hi yo mhaka hi kona ku ta korhokela wena mingiseri wa Munghana Lonene FM hi ta endla tani hi ta mi tivisela vona lava va khumbekaka timaveri ka matiyani ku ha mati swi nga leswi loko ku ri ha mati va vilela hi ku swilo a swi fambi kahle se komberile mingiseri wa Xikwembu a ku ene mi swi tiva phela ku mina ya ka matiyani namuntlha sweswi ni fika ni ku humelele kumbe swi tiveka ku ni ta ya ka matiyani swo boha mati ma huma se loko no fika ni kuma mati ma huma ni famba ni ta vula ku hawa ka matiyani ku kahle na mati ya huma vo hlupha hi tindlopfu ma hi vo mhaka ko hi ka na ni tshami kona 0860002543 hayi amukele ni n'wana mingiseri lo nhleka Hayi botet. vayingiseri va Afrika va vulavula na vachawa hileswi vo tala va va na timovha un'wana hi loyi nhleka Hayi botet loyinga. a ni nakala yi twa movha na Ai botet. mi ri yini mara n'we Botet. Hoyi leyi nga kona la Joni ya hina va ti-e-hailing ne. leyi ya ku mi laha ti-commission A ho lava commission botet. Ho lwisana commission. njhani Okay, hi endla Uber na Bolt na leswi swa InDrive ne. Na ta vulavula ngopfu hi mina le ka Uber ma vona. So Uber hi leswiwani. A ku sunguleni agreement leyi ri kona na government loko Uber yi ta kumeka va introduce a ku ri 20%. Ya ku loko sweswiwani trip ni va ni teke trip ya 100 rand va fanele va ta commission ya 20% aka trip yin'wana na yin'wana leyi mina ni yi tekaka ma yi twisisi. Sweswi yi khuphuka hi 25% of which like a swi right a nga ri na problem ta loko a ku ri khale yi tshame ka 20%. Yi khuphuka hi 25% hi swi twisisa ma vona. Then ku fikisa lembe ri nga hela Uber yi sungule ku endla 40% ka trip yin'wana na yin'wanyana leyi yi tekaka without ku va yi kumeka va yi vulavulisana na hina ti-drivers naswona se ka 10 rand yin'wana na yin'wana leyi yi hakeriwaka 4 rand ya n'wina 4 rand a ya hina se n'wina mi tirhisa 6 rand ku xava mafurha ku sevhisa movha na hinkwaswo leswi kumbexani hi yo mhaka timovha to tala ti hlakarini ma hlakale ngopfu ebrapete timovha tin'wana ti fikaka ti ri phozisiwaka tanihi ku ha swi koti no kumbe karhi va kota ku ti hakela ma fitisanyana mali so strike lexi nga kona namuntlha i strike xa ku hi le ku lwisaneni na 40% leyi va nga kumeka va yi implementa a handle ka kumeka va vulavula na hina ende mi kuma ku lowuwani a nga request u hakele mali ya le henhla ngopfu mina ni gina ni kuma trip ya mali ya le hansi xikombiso Bradford namuntlha ni ve gundwani nyana ni swi endlile ni va gundwani nyana mara
ku trip yin'we yi nga nghena namuntlha Botshet yi ku 50 kilometer ni fanele ni teka trip leyiwa ni yisa a Pitori ni le hala Joni ma twisisa i 50 kilometer trip yaleyi yi nghene ka mina yi ku 189 ma twisisa ni fanele ni famba 50 kilometer munhu loyi swi nga ndza mi kuma ku i hakele 320 close to 400 maswona leyi mina ni nga ta kuma hi khavana leyi kuma i 189 leyi nga ta va ya n'wina ka rendo leri ka rendzo leriwa ra 50 kilometer and a ku sunguleni Botshet driver a yi vuyeliwa ngopfu ku tlula khampani sweswi khampani yi vuyeliwa ku tlula mpimo ku tlula driver ma twisisa so driver a ya ha ri kumeni ka nchumu Botshet so ko va ku swin'wana loko byi nghenini ku hava lexi nga ta kumekala va xi endla hi wo vona ngo lowuwani ku ri yona ndlela ya kumekala va yi ti endlela ntirho wona hi wena n'wina hi n'wexe hi ti endlela ntirho hi ndlela yaleyo mara loko o kumekala va hi tiva kahle kahle ku i mani n'winyi wa swilo leswiwa straight and tshemba a heta kumekala va n'wi landa head on Brabet because mungulanda head on mi endla njhani laha mi ya n'wi nghenisa nyana laha petrol ya mina movha wa mina matayara i wa mina tinyonga i ta mina ti twa ku vava siku na siku hi Brabet mafisa yana mara a ni mi twisisi kasi swa vava ku chayela na hi ko tala hi kha hi twa ku ni kombe ku yi fikisa nyana laya ni kombe ku ni yi tshuneta nyana laya mani ka swi vavi hi Brabet vanhu vo tala kahle kahle va lava ku testa swilo swa vahave swa pfuna n'wanuna hi hina vo chayela Brabet ai swi tsikeli vona umani ka yona ni ketsile vutira ikombo 0860002543 nomboro ko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM n'wana mi yingiserile nhleka Botshet mjani buta mina hi pfukile ku na vijani ipfukini ai cancer hayi ana ku seketela ya mingisero wa ka Matiyana ku Botshet loko sweswi mo vula mo ku ni aka kavela ni tshama ka kavela mo ku ni aka kavela swi tivaka ku mi le ku deni mati ta huma ku va swi tiva ku mi le ku deni mara loko mo fika mo ku humelelo mi ya ka ndhawu ezitha mi famba mi kha mi cheka mi ta kuma ku mati ku hava tiko hinkwaro hi ku a va swi tivi ku mi le ku deni mara loko vo swi tiva ku hayi khalanga va fika namuntlha hi siku ra vona a mi ta kuma tiko hinkwaro kha ri halaka na switarata swi kha swi halaka mati leswi ku ngete ku hava matiko mina mati na mavona hi mhaka ku mi le ku deni mara loko mo humelela mi nga vulangi mi ta kuma mati ku humini hi kwihi la mi lava ku ni ya kamba ni nga vulangi ka Nkavela yeah okay hayi ndani ya mi kambela khensa swinene 08600025 a ni tivi man executive mayor i wun'wana wa executive mayor va Vhembe i van'wana va timeyara leti ti tirhaka hi ku hi teka swinene hi ku lava ku vona ku swilo swi humelela se xivutiso ku ta va ku ri ku lexi xi nga va xi kha xi tsandzisa ku nga vi na mati ku ri mi vulavulaka hi koho ka Matiyani na le ka Nkavele ku nga va ku ri yini kumbexani ngo mi swi tivaka hi byeleni 0860002543 i hafu ku bile awara ya 12 sweswona hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise kwini a hi amukeleni bonge n'wan'wanati Maluleke hi twa ku mahungu ya awara ya n'we ya ta va yimise kwini tsundzukani SABC News yi tlangela 75 wa malembe yi kha yi ku tisela mahungu siku na siku ra Xikwembu se na hina kwala ka Afrika va vulavula hi ta kuma nkarhi hi bula na vona hi twa ku swi ndisa ku yini laha va nga koho loko swi ta ka timhaka ta mahungu ku sukusela loko va sungurile ku van'wana va kwama ta hi Afrikaans na yini hi ta swi twa sweswo kambe sweswi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ngiseri inhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we maphorisa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 31 timinete ntsena ku bile awara ya 12 pfarile swiyani pfarile sweswiwani hi lava ku anamisa miehleketo hi timhaka letiwani mhaka yo sungula hi leyi
I timhaka ta n'we mi nga va ku muka mi tiva timhaka ta ku cinca loko ku nga endliwa hi premier wa Mpumalanga loko va cinca cabinet ya vona ku nga va ku ri yini xi nga susumeta ku cinca lokuya na vo vinyile ku va laveni ku hi ta kota ku va avelana na hina timhaka leti ku kahle ku endleke yini kambe hi le ku va laveni hi ndlela leyo se hi ta va kha hi bula hi lava ku bula na vona ku ya mahlweni hi anamisa mhaka leyi se ni ta twa n'wina sweswi ku n'we mi tiva ku nga va ku ri yini xi nga endla leswaku ku va na ku cinca loko ya ku nga va koho xo sungula xa vumbirhi lexi ni lavaka ku va hi bula hi xona i timhaka ta onge tingoma ya hina la a Limpopo a yi lumangi kahle na n'waka loko mi ta mi yingisele swi mahungu lama ma nga hetelela ma va koho a Limpopo lama fambelanaka na timhaka ta ngoma se hi la ku vutisa wehe ku matitwele ya wehe u vona onge ti nga va hi fike njhani ka xiyimo xolexo xa ku va hi hetelela hi tikuma hi hetelela hi tikuma hi ri ka xiyimo xa ku va ngoma yi luma kahle hi hi matimu hi tiva ngoma ya Limpopo yi luma kahle kambe sweswiwani swi tikomba ngeti ku na mintlhontlhontlhontlho leyi nga koho kumbexani ku le ku yini na lava va nga ri ku na mapasi le ngomeni ivi va fika va ona a ni tivi hi ta twa n'we hi le ka 0860002543 kasi ya vunharhu vaaki va tiko ra Nigeria va yimele ku fika ka president wa vona la nga hundza misaveni a ri a London a swi sungule hi vona hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka president wa le Zimbabwe va hundze misaveni va ri a Singapore president wa le Zambia kumbe khale ka president wa le Zambia va hundze misaveni va ri la Afrika-Dzonga xana xivutiso ku nga va ku ri ku leswaku hikokwalaho ka yini vanhu lava hi nga va byarisa vutihlamuleri bya ku vona ku swi swa hina swi famba kahle ku tlhe ku va vo va hi tsutsumaka ka swi swa ku kwala ka timhaka ta swa rihanyo mi kuma ku va hi tsutsuma ma swi vo va hi tsutsuma loko va hi tsutsuma vo va ya tirhisa swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo kambe vo va kha va ku hi na swibedhlele swa mfumo ku na matiko yan'wana ya hava swibedhlele swa mfumo na swo ka swi nga ri swa mfumo hi yo mhaka mi kuma ku va vhe va famba va ya matikweni man'wana hi ku swa vo swa vatsana se munhu hi sweka swilo a tlhangadyi swi vula yini swoswo leswi hi leswi hi lava ku twa n'we eka mhaka yeleyo kasi xo hetisela ku na machi lewu nge le ku yeni mahlweni a Durban van'wani va nge va MK va kha va macha tolo a Gauteng hinkwavo lava veri va macha va kha va seketela Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a swi ngo to vhe swi onha timhaka ti languteka nga ti tipolitiki na yini ke hi ku twa ka n'we a hi mi tweni ni mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 teto timhaka hayi leswi swo mi ta fanela muhumelerisi wa mina muku hina hi tshama hala hi lava ku khalanga va ta vona swa timhaka ta mati hayi swona hayi letiya hi le ka tona hi le ka leti se a na swi tivi a ni nokonoko lowu a wu yingiseriwi a hi te a wu yingiseriwi hi vanhu lava u nga yingiseriwi hi vanhu lava a hi te a ku ngheni vanhu lava ku nga ngheni vanhu lava mara ra swi tiva wun'wani wa ta nghena kwala aya aya amukela mingisero wo sungula hi twa ku ye i khomete timhaka hi ndlela yeleyo mingisero wo sungula hi loyi Nhlekani Nhlekani na Vashomi son of the soil Mpfukeli hi pfukile minjhani na kona Khalanga akensa ya mana ni khensa na ku va bo July na lavan'wana vanhu va ta vuyela aka vandla ra vona i vandla ra vona leriya na khensa swinene a va vuyi hi va swin'we hi ya mahlweni lava ku vulavula hi Mpumalanga cabinet reshuffle Khalanga a ni yimeli mina la ni nga kona ene ni rhandza ku khensa na ku hoyozela premier Mandla Ndlovu ka ku va komba leswi vuriwaka decisive leadership ka goza leri va nga ri teka ra ku susa MEC case Dlamini ka loko mhani lavaya kumbe MEC lavaya khale ka MEC lavaya va tsandzekile ku performa leswi vuriwaka ti-fiduciary duties or political oversight leswi nga hetelela swi endlaku ku ya xaviwa ti-laptop ta nhlayo yo karhi yitsongo hi mali ya le henhla swinene swi komba vurhangeri leswi comrade Mandla va nga endla swona na swi khensa la ni nga kona ni kuma ku na van'wana lava va nga rexafiliwa loko ni kha ni landzelela mahungu mpfundzunyana walowu
a hi va tivi kahle ka ti-portfolio ta vona van'wani va le ka agriculture van'wani va le ka social development i mhaka yini ku va kumeka va susiwini na laha ni nga kona ni twa ingaku they were ineffectual a va nga tisi the desired result ka ti-responsibility kumbe ti-duties leti va nga nyikiwa tona tanihi ti-NEC so swi va swi ri kahle ngopfu sweswo no pfumela ku na ti-premier letin'wana ti ta dyondza dyondzo yo karhi a hi tsutsumeleni Limpopo hi ku hatlisa kumbe loko na ha vulavula hi timhaka ta ku ta dyondziwa dyondzo yo karhi i mani NEC wa agriculture kumbe vurimi a xifundzeninkulu xa Limpopo hambi mo ka ni nga hlamuli muhaxi ni ta tlhela ni ti hlamula why ni vutisa so hi nkarhi wa dyandza muhaxi ka tin'hweti ndzhaku ku fe tihomu ta ku tala varimi kumbexani vafuwi va hlupheke swinene mara a ku vange na ku tshukunyuka hi ku vone ku hala ku heteleleni loko timpfula ti lava ku sungula ku vuya ti kota ku hi phalala mara NEC wa agriculture a ni va tivi laha ni nga kona na sweswi swilo ni tala ngopfu swi landzelela mara a ni va tivi a hi vonangi va kha va yimayimeka kumbexani swipano swa vona swi kha swi yimayimeka swi kota ku kumeka swi alleviate kumbexani swi hunguta leswi hi nga hlangana na swona a Limpopo okay se marito man'wani miri loko vanhu va cinciwa loko vanhu va vonaka ongete a va le ku endleni leswi va lava a ku hleketeriwa ku va ta endla swoho va fanele va cinciwa hi yo mhaka mo kumbe yima na leswi premier va nga swi endla premier Mandla Ndlovu yes va fanele va cinciwa muhaxi hi mhaka ku a ka ha fanelanga tirhisiwa leswo comradeship point ya mehe hetelela muhaxi ka nongonoko lowu nkarhi ka tin'hweti ndzhaku ni rhambe portfolio chairperson ya mineral and petroleum resources comrade Golden Makaule a vulavula timhaka ta ku ti-geoscientist ka ti-district leti nga kona kaya kusuka kwahala va Vhembe swi ta swi vuya hala Mopani ku na timinerali kumbe swicelwa leswi nga kona swi nga kumeka swi kona mara NEC Chitereka Mativa mina ni tiva ku va tshame hi mavoko hi mhaka ku why va nga landzi ti-investors va kumeka va ta investor ku kumeka ku exploriwa vanhu va kumeka va kuma mintirho se leswi a mi sungule hi mhaka ya ku vanhu na va le ku premier va ndle kahle hikuva va suse va MEC lava ivi sweswi mi ku MEC Chitereka Matibe va tshame hi mavoko mi ringanyeta ku yini ku na va fanele va susiwa good hi sweswo loko munhu a nyikiwa responsibility muhaxi a fika a nga ndli swona leswi nga languteriwa ka yena i fanele a susiwa a vikiwa tlhelo ku hoxiwa van'wana lava nga ta kumeka va koka joko xikomu xi ya mahlweni leswi fanele ku tirhisa swona nimetwe 0860002543 nangona eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM un'wana mi ngiseri hilu nhlekani Bootpred papa mi pfukile hey hi pfukile botwa mina yana nchumu mani n'wina hi ngovo ka hi saka timelanyana a ku kahle ku laxika ni mahungu ya endla ku ri ku hisa ku tlha ku pfumelelanyana ya Bootpred ni lava ku vulavula hi leyi ya ku a ta ha tshwi kahle masiku lama tingoma ene impela a ta ha tshwi kahle ma vona ku te loko fika nawu lowu wa ku va ku ba tingoma va fanele va rejistara hi laha swilo swi nga swi onhaka kona because kusuka endzhaku leyi loko hina ha dya ku swa Bootpred a hi swi tiva ku ri loko va za ku na mathevule laha hi yena a baka ngoma mathevula a swi kota ku a ba ngoma lembe leri u ta jampana ta 2 or 3 years a ba yin'wanyana so loko mo languta sweswi engoma yi biwa every year swi nga languteki ku swi nga khathaleki ku nkarhi n'wana emuganga wihi kumbe njhani so hi mhaka yini hi mhaka ku se ka rejistariwa ku na ti-administration and wherever there is an administration Bootpred ku kungutani byi tele ngopfu ku rejistara ni vanhu lava nga tivi ku xikolo lexi mara na mitwa ka mi vula ku yini la mi hehla ku na le ka ngoma ya ngoma ku ta fane kona vukungundwani Bootpred n'wina a no ta mi byela loko mo swi languta okay swi fikela kwihi laha ku kuma ku munhu va ri vana va tekiwe va yisiwe exibedhlele hi mhaka ku operations a yi fambangi kahle loko ku ve okay munhu wa swi kota u swi tokotile swilo leswi swa koteka ku ri munhu a tikuma a endla vanhu va ku na 10 or 15 operation leyi nga ku a yi fambi kahle na swa koteka sweswo
hayi ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana a swi nga fanelangi swi va a swi tano. nga fani na swona leswi ni byani ku ni ti-case leti humaka ta masiku lama a ka ha ri tona a ti fani ti-case ta khale vana va vuya va ri fresh va vuya va hatima ku trakiwa ku tshwa ngoma ku va kahle masiku lama loko ku ta ku va na process ya ku ba tingoma ku fanele ku va na switoritori swa ku tala swo ka swi nga heli hi mhaka yini ku ni vanhu lava va baka tingoma leti va tshama makaya ku ri na ku va na lava va langutelaka tingoma va ri kwale emakhwatini. Se swi vula ku maendlelo lama a ma ha fambisi swona na swihilayila swi va swi ri kona hi nkarhi wa nguva ya ngoma. Kahle ene loko mo languta maybe loko ho hala endla vulavisisi languta documentation ya ti ku ri loko munhu a endla application u submit na documents kumbe njhani mara loko a ku submit na document a hi ta swi vona ku ri okay i mani na mani lava nga va qualify ku va nga kota ku run this particular process. Because khale a swi nga ri kona swilo leswi ene a ku dyiwa vuswa yi chaya kahle but loko u hakela u tsakile vona ni sweswi n'wana u ya jeka xibedhlele a tlhela a vuyela nhoveni swa ha fambelana swa ha ri kwihi sweleswo loko a ri xibedhlele koho vatswari va yi va n'wi vona nemetri enkomo ni swi vula ku swithuthuthu leswi swi nga ri ku khandziyiweni leyi a swa ha ri swona swo masiku kumbexani mhaka ku na petrol ya durha mi kuma ku se a va ha va nyiki swo leswi kumbexani ku nga ku tirha swithuthuthu swa gezi ku nga 0860 002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makombandlela. Kuna vayingiseri lava va nga le ku fambeni na nongonoko lowu ka TikTok va pfa va ni byela lava ku yaloye le ku lehisi yaloye sweswo kutani se a ni tivi ku miehleketo ya vona ni yi nghenisa ka nongonoko 0860 002543 n'wana mingiseri loyi nhleka papa Nikhalanga papa Mpuke epfukela hina nchumu hi ngo vona epfukeni la ku ya ka le Durban ya lavo macha a ni ri tata Mkhwanazi va boxe leswi va nga boxa swona loko swi boxiwile ni twe a ni twangi va soriwa hinkwerhu hi ma naswona ku mpera i mhaka ya serious va nga yi boxa va fanele va yi boxile ene a yi lava ku hatla yi tekeriwa magoza na president va vule sweswo se va tekile magoza va endla commission leyi nga ta lavisisa timhaka letiya hinkwato ka tona swi nga leswi ku na lava se va machaku of course a ni va na ti-rights ta ku macha a ni va ta vula ku swi tora ku maphorisa va xiyaxiya ku karhi va macha ku a ku onheriwi van'wana timfanelo ta vona lexi ni xi vonaka ku xi nga va xi na nhlohlotelo wa ku macha no seketa ku nga va ku ri mhaka ya ku nga ku lembe leri taka ku ta va na ku hlawulahlawula se swi nga endleka vanhu va lava ku ta tindlela mavito ku va ta kota ku vanhu va kota ku va va hlawula nkarhi lowu taka a ni voni swin'wanyana hi ku vona ka mehe loko mi va mi fike njhani kwalano hi ku a ni ngo vanhu va le ku a ni Afrika-Dzonga loko vanhu va lava ku kombela nseketelo va machi ani ku fana na loko vo swimani hehliwa hi nandzu lowu vanhu va macha va tlhela va tshamelela kwale loko ku ri ku hi le khoto va ya va ya tshamelela khoto se swi ho onha kwihi loko na lava sweswi va ka vandla leswi swi nga va swo onha loko ku ri ku vo fika hi minkarhi yo tala loko machiwa hi kuma ku van'wani vanhu ni nga tivi ku nga ri hinkwavo va fika va hijeka machi leya kuma ku loko kona munhu nkarhi wun'wana a ri na a karhi a xavisa swin'wana swa yena wa fika tekeriwa swilo sweswo hi ndlela yeleyo kumbe van'wani va onheriwa va tekeriwa swilo ni vona kwalano ku va swi nga ha fambisani na machi kahle kahle na ku aka mhaka se swi vula ku leswi vengele ku macheni hi ku ya hi n'wehe hayi a mi yimi na swona a ni yimi ngopfu na swona hikuva ni languta mhaka ya ku president va tekile magoza ya ku ringeta ku addressa mhaka leyiwa se a ni koti ngopfu a ni koti ku twisisa nsusumeto wa machi leyiwani sweswiwani endzhaku ka loko ka ha ku tekiwa goza leriwani swi nga va swo komba ku nkarhi wun'wana hinkwerhu ka hina hi nga va hi lava ku va ti-president ku nga ri ku kumbexani swi kombisa ku kumbe van'wana va na ntshembo ka leswi swi nga xaxametiwa hi president swi nga va swi vula sweswo ene swa twisiseka tanihi vanhu swa boha hi languta mhaka hi tindlela to hambana kumbe hi addressa hi tindlela ta ku hambana tanihiloko hi ri ti-individuals un'wana na un'wana
a nga yi addressa hi ndlela ya yena loko u twisisa sweswo ku loko u nyikana space xexo ku loko munhu a nyikiwe ntirho wo karhi loko a karhi a tirha swin'wana hi ta hi n'wi nyika chance ya ku a kota ku tirha loko minkarhi hinkwayo loko u tirha hi ku hayi a nga tirha a fanele lexi ni vona nga ku a ni ku vona laha hi ya kona ni tsakisa hi rito rero ku a mi ku voni laha hi ya kona le between both of kasi tlhelo rero emahumani nyuzu inkomo yuza 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula beri hinga mayiwa makako 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ngona mukandisa ku ritu i 0657443911 n'wana mingisirilo nhleka gulkulo papa vanjhani va roti hina va lava hi ngo vona hayi pfukile mani i kokwani dala kusukela ka Jim Galalo ne mingisirilo kokwanda yeni ni ngomeni boss yeni ni ngomeni ingaku tingoma ta masiku lama ti fana na business ko va tendara a ka ha ri leswaku munhu u vitaniwa u na ndludzu ra swona loko mo swi tekela nhlokweni Bucket munhu i ta a vuya hi le xilungwini a fika a nga tshami kaya a titimela nyana wa hisa yi va n'wi rhwala va n'wi yisa angomeni mo kuma ku ximanga na xona xa ha karihini swinene xi na vukarhi ivi lo xi n'wi luma ivi lo se va ku ngoma yi n'wi lumile leswi a ku ri na mindyangu Bucket leyi a yi tiveka hi yona leyi yimisaka ngoma ku nga tshuki ku ri mina wa ka Zitha ni twi nga ku mugaya wa ha ri kona ndaka rivanti ni ku hayi na mina ni nga swi kota so leswi hluphaku sweswi Bucket ngoma hambi ku ri liya leyo swekeliwa yo va dya nhoveni ingaku lava xolo kumbe vadzabi va kona a va ha tshami le ngomeni va dzumba va ta kaya va ta sungula mapoto sweswo swi chela khombo eka vana na swakudya leswi vana va dyisiwaka swona va nge se za va ya ngomeni swi na xiave swinene i swi tiva va hela ku boxa ngoma Bucket ku na swiyila leswi endliwaka ngomeni leswi endlaka ku vanhu va nga fikeleli swo karhi na swo karhi mi nga swi khomi mara loko vo cheka ngoma leyi nga kona sweswi Bucket swo fana ntsena loko u vabya u ri xibedhlele va ku tisela ku maapula na tibanana va ku nyika na tijuice xele ku yi xibedhlele lexi lexi xa maapula na tibanana mivula mi kha mi tisela hi mani loko mo vabya Bucket va ta mi tisela sweswo ni vula ku tisa mani ku tisa va maxaka ya mina a ni ku swi le xibedhlele hayi kona va maxaka va ta mi tisela sweswo so swi fana na kwele ngomeni ku na leswi a swi nga khomiwi a ku ta kota ku dya va ku i hlata makondlo loko se u vuya ngomeni mara swakudya sweswo swi fika swi ndla yini emirini wa n'wana loyi a nga boheka ku tshama kumbe mavhiki manharhu kumbe n'hweti a ri nhoveni Bucket swi endla leswaku miri wu nga koti ku copa na swilo swa ndhavuko monika dingo ku nkarhi ni yi veke kwala ni David Ziteka Jim Galalo ni mi twile 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hileswaku nongonoko lowu mina ni wu tsakela ku loko hi kunguhata na muhumelerisi ne hi va hi kha hi swi hleketa ku na vakokwani Dala kokwana lowu mo ni mitsundzuxa leswi no vula ku hi va hi kha hi swi tiva ku va ku ri na vakokwani Dala ka nongonoko lowu wa Africa wa vulavula se hi laha hi yo mhaka mi twa mikama yin'wana hi lava ku va hi va tsundzuxa hi ku leswiwani ni vona ngeti swi na nkoka kambe a ni ri kumi xitsundzuxo lexi a ni la ku va nyika xona a xi hlwela ku fika hi lexi xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Africa wa vulavula na Khalanga Brett Matebula ni vona muyingiseri rin'wana ka TikTok i tsale ku I love you Bucket na mina ni ku I love you too swi vona yini se van'wana va ri i la ku duma kasi loko munhu wa ku I love you Bucket wa duma ne ai mi kensile fifi ai amkele ni n'wana muyingiseri lo nhlekani aye papa Mpfukile botamen i pfokeli n'wina vinjani Mpfukile mina no la ku ta pfuniwa ka vayingiseri na le ka n'we Bucket loko mi ri na nhlamulo ya swo ka leswa Mkhwanazi na mpresidente
na vaakatiko. Lexi ni lavaka ku tiva xona hi ku Lieutenant Mkhwanazi va pfule case va pfulela Minister Mkhunu and hala president vona va pfule commission. Se a ni la ta tiva loko ku ri ku swi karhi swi lavisisiwa swi ve hi ndlela leyi ku endliwa yini hi case ya Mkhwanazi leyi va nga yi pfula hi ku na le Durban ingaku MK va pfule case loko ni nga hoxisi. Ku va ku karhi ku endliwa yini hi yihi rhangaku ku tengiwa loko ku ri ku vumbhoni byi ka byi kumeka hi xihatla. Ku yimeliwa commission yi hela kumbe na case yi nga khuveka na loko ku ri ku case yo khuveka ku ri hi commission a yi se heta swi ta kumeka ku Mr. Mkhunu va na nandzu ku ndliwa yini hi commission. Leswi za swi ndla ku ni vutisa swivutiso leswi i mhaka ya ku loko ni languta swo tikomba ingaku kun'wani president wa hina va fika lava nga na loko ku ri vana vatsundzuxi a va va tsundzuxi kahle hi mhaka ya ku loko mo tsundzuka aka government ya hina na tiministara to tala ngopfu and sweswi va ta va va karhi va hakela tiministara timbirhi ene lava van'wani va ta va karhi va hola va karhi va nga yini le parliament tanihiloko va ri ka special leave ene lava van'wani va ta va hola va karhi va ku ri na ti-beetroot leti a ti tirha ehansi ka Mkhunu ene a va hlamuselangi nchumu hi ku why va nga lavi ku Mr. Caswell Mathali va nga tirha loko lava van'wani va ha ri ka special leave ene swi tlha swi va ku hi ku vonele ra mina ku ri ku tirhisiwa ka ti-funds ta mfumo hi tindlela to ka ti nga ri kahle because loko ha ha ri ku lavalaveni ka mali ya commission ku ta va ku ri na munhu loyi a nga ta va a karhi a hola ene hi ku ya hi vilavisisi byebyi ntsanana mali leyi va nga ta va hakela Mr. Mkhunu a tshamini yi tele ngopfu loko ku ri ku ha ha ri na swiphiqo a South Africa se a ni ta kombela ku kambe van'wani va kombisa kahle ku a no ringeta ku hlamula hani nge swi koti kambe van'wani va kombisa leswi mingisero wa mina ku aka xiyimo lexi hi nga ka xona ndlela leyi nga tekiwa hi president hi yo ndlela leyi a yi ta fambisa swona hi leswi munhu un'wana na un'wana a ta teka swona hi yo ndlela yo antswa eka tindlela hinkwato leti vanhu va nga ti ringanyetaka hi leswi van'wani va vulaka swona hi ku ka ku langutiwa sweswo swa ku nawu wa Afrika-Dzonga wu vula sweswo wu ri munhu un'wana na un'wana mi ehleketeleriwa ku kondza a voniwa nandzu. ya na mitwa that's why ni vhe ni vutisa xivutiso lexiya xa ku loko ku ri hi ku swi tivekile ku ku ta pfuriwa commission why va nga advisangi lavaya va nga tsutsuma va ku va pfulela Mkhunu case va ku i nga pfuli case wena ku na vo va tiva nawu hi ta famba hi ndlela leya commission because ku famba tindlela timbirhi mara hi karhi hi lava kondzoriwa mara ku pfule mani nandzu ku pfule Mr. Mkhwanazi na MK Purile va pfulela Mr. Mkhunu mara a va hlangani helo na president vanhu va lava hinkwavo se xivutiso ma xi ri kwalaho ka ku loko ku ri ku case leyi nga pfuriwa yo lavisisiwa a ni case loko ndzami pfura ya lavisisiwa swi ya kumeka ku na nandzu commission yi nge se za yi heta ntirho wa yona ku endliwa yini hi commission ya tshikiwa commission a yi le ku lavisiseni Holobye Senzo Mkhunu ntsena hi laha swi hambana kona commission yi le ku languteni swiyenge swi gava hinkwaswo leswi swi nga xaxametiwa loko mo languta xitatimende xa president n'wina na swi tiva swo hlaya hi xiphiqo ka n'wina loko mo hlaya xitatimende lexiya xa president mi ta xi vona ku xi kombe kahle ku Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va vulele leswi na leswi se va swi vona ku swilo leswiwani swi nga xaxametiwa lava nge swi koti ku va fika va ku swa ololoxeka hi ku ya khoto hi ku ya munhu a fikange hi ku swi katsa swi hehla na vachuchisi swi hehla na vamajistrate swi hehla maphorisa sweswo se kasi hi yo mhaka va ndle ku a ku vi na commission liya ivi Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi va ku hina hi ya pfula nandzu ni pfulela nandzu ka Holobye Senzo Mkhunu swi helela kwalano ivi va MK va ku hina hi ya pfulela nandzu Holobye Senzo Mkhunu na Lieutenant General Sibiya na wavunharhu va vulavula na wavunharhu ni rive hi laha swi fikaka swi hambanisa swona mingisero mina ya se ni kote ku swi kuma i ku a na ta kota ku twisisa ku ri no
Nemetweni. swi ta vula ku case yi nga ha famba ya hala ka Mr Mkulu loko ku ri ka ha fambisiwa leswin'wana. Nemetweni papa. Inkombo to mina I can't. 0860002543 un'wana mi ngiseri hi loyi. Nhleka. Aye bote. Aye baba. Xiri bote loko mi nwile ka xihlovo xexo mi nga xi seleteli hikwalaho ka ku loko mo xi seletela mindzuku mi ta tlhela mi khomiwa hi tora mi tlhela mi xi lava xihlovo xexo. Se a ni senda meseji ka van'wanyana lava a va fambile ka vandla leriya va vuyaka. Se ni ngo inkomu. Se ni nghena ka mi lava ku vulavula hi ngoma ni mi twile kambe xihlovo ku seletela na lava vuyaka a mi lata ku yini hi swona. A ni vula ku ri siku rin'wanyana u ta xi lava xihlovo xexo botpet hi xichangana kahle loko a no swi moha xichangana a ta rhuketela ngopfu botpet xa swi vula xichangana u nga xi dumbi xihlovo loko u heta ku nwa mati kumbe u nga cheli thyaka ka xona loko i xichangani kumbe i Xitsonga. a ni twa botpet a ni ku xichangani kumbe Xitsonga. i Xitsonga xichangani. Se mi ri ngoma yi leyi. Botpet ngoma yi lava leswo swa ku ri loko munhu a ri na yona ngoma a tikweni ra yena a landza munhu loyi a n'wi tivaka ku loyi u trainiwini hi vakokwani wa yena kumbe hi van'wanyana wa yena a ko humelela munhu ntsena a fika a ba ngoma namuntlha ivi n'wina mi n'wi tshemba mi ku hayi munhu loyiwani hayi u ta tirha ntirho wa kahle. Tingoma leti hi ti vonaka Botpet mi twaku switoritori mina ni vulavula hi experience ya leswi mina ni nga na swona le ka tiko ra ka hina ra ka Xigamani. Ngoma ya ka hina sisi yi yima malembe ndzhaku a yi biwa hi vanhu va ka Xikororo ende na vana va kona loko va ri kona va ba kona va kha va ba ngoma a va swi landzelerisa a hi tshama na vona va kha va langutisa ku ngoma yi bisiwa ku yini. Ivi namuntlha loko va hindzini va khalabya lavaya hi teka futhi leswiya va nga dyondzisiwa swona hi vakokwa wa vona kumbe hi vamba va vona ivi hi vuya na vona hi ku n'wina hi mi vonini a hi hanya na n'wina vuyani mi ta hi bela ngoma. That's why namuntlha sweswi Botpet a tikweni ra ka hina hosi u landzelela ngoma vanhu va tele vana va tele va matiko na va matiko loko mo ya kona la Botpet mi ta swi vona ku ri vana va tsakile ende ngoma yi hundzulelini homu yi dlayiwini hinkwaswo swi heli ri dakanana ri rinizanini sweswiwani ku nghena madubunya sweswi i nkarhi wa madubunya ngoma yi huma lava vo hindi kona hayi lavo hindi kona hi ri a va yi ka Xigamani ende a yi durhi ngoma a yi dlayi munhu wo nghenisa i nkarhi wa madubunya leswi Botpet ngoma a yi landzelerisiwi hi tihosi hosi yi tshama yi ri ngomeni va tshame hosi yi ri mabyaleni munhu a ri na vana le nhoveni. mi vula ku yi ko hosi yaleyo kumbe mo swi hleketela hayi ku hava hosi leyo. Va kona va lava hi va vonaka va na tingoma sweswi Botpet mara loko mi va ya le ngomeni leyi va famba va nwini va nga swi tivi ku ku na vanhu lava va va kopelaka ivi ku ta vanhu va le matikweni va ku ha loyi wa hina va fika va bahuwa va endla swilo leswi hinkwaswo kati hini hi khomanini ha swi tiva ku loko hi yimisa ngoma hi fanele hi tirhisa ku yini majaha ma swi tiva ku ma fanele ma dzabherisa ku yini va zotolo va swi tiva ku ri loko u ya ku xuxiweni hi minkarhi a va tleli ngomeni va famba va tlela lomu va tlela kona ivi va vuya va zilile va swi tiva ku ri va ya langutisa vanhu hi leswi Botpet namuntlha hi vulavula sweswi ku na 600 and something ka Xigamani ya vana va nga nghena. Nemetwe thank you Botpet. i awara ya n'we ehenhla ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava ya lawa ya taku na bonge n'wanati Maluleke hlekani. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Vaxomi Botpet na muhumelerisi mina la ku khumba leyi ya March ya lava va machelaka Mkhwanazi man ni hetelela ni nga ha swi twisisi ku kahle why va alana na ku na commission vo chava yini kasi hi ku hi la ku swi tiva ku u hehlile mara hi la ku tiva ku swi va rivaleni ku impela i ntiyiso leswi swi hehlaku or a hi ntiyiso na hi ku u hehlile muhehliwa wa kaneta u ri ha nga tivi nchumu
se a swi lavisisiwi a va tshiki ku macha swona loko va ku hands off Mkhwanazi a va twe yini a va twe vanhu va ku yini va ku Mkhwanazi wa hlongoriwa or u la ku dlayiwa or u la ku endliwa yini i hands off ya yini ma swi vona hi laha mi ni nga concern ngopfu hi swona njhani Buthphet me xikala vito na ku nghena ka leya tingoma leyiwa sweswi a ka ha ri na ngoma Buthphet a ngoma ya yileliwa ngoma yo mana yi ba hi Jimmy na Jack ni a yi mani ngoma yi biwa hi munhu un'wana na un'wana a nga he mingiseri luya a ku humaka ni nga n'wi twa ka hayi na tidizi ti nga tirha masiku lama vhele a nga ri se ku tirha mali ene ka ngoma i nchumu un'wana lowukulu ngopfu a hi wona wa ku nga tiva hi Jimmy na Jack ona matika ko se va gcina va xibedhlele ku nghena munhu un'wana na un'wana ngoma yi ngheniwi munhu un'wana na un'wana a ngoma yi na xibongo ku ri xibongo xo karhi xa ba ngoma a ku ba vo Mwanate vo Mathebula vo Manimani ni yi na xibongo ngoma a yo hlota ku huma nje Buthphet a na ku tata ngopfu a ta ha tele leta na ha ta ti vula hi ku le ku rikhodeni Buthphet na muhumelerisi leri a ri ka leyo ba ngoma yaleyo yaleya ngoma ya karhata ngopfu mativa na ku se masiku lawa se business swilo leswi swa ngoma ku na van'wana va nga ku va va targeti ku vuyeriwa ni mbhoni ya swona mavhiki lama nga hela ni vi ni kuma ntirho masayiti ma kwala kwa Mphambo ku a tirhela kona ku vita vavanuna van'wana ni tirha lexa 12B ku vita vavanuna van'wana va hi tshikisa ku tirha va ku va hi fayina 1.5 na tihuku tinharhu na xigubu xa mtlomboti nga biwani swi nga se tisiwa leswiya se hi tshikisiwa ku tirha hi titlhelela hi ya makaya se hi yaleya ngoma hi ya tika Buthphet Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayele leswi eka Afrika wa vulavula mhaka leyi swibedhlele yi karhi loko yi xaka timhaka ta ku madokodela lama hi vona na wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka private so nkarhi wa ku tala loko vanhu va folela yini ma lava ku pfuneka munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi ka swi hlupha u nge koti ku tirhana nga ri mbirhi yin'we tshwankanga lexi nga le ku hi karhateni se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina va mbuyangwana hi leya va mbuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle ku loko a ha ri xibedhlele hi thava va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela va mbuyangwana tsutsuma a pfuna awara ti ngeteleka ku sala mifola la ka va mbuyangwana hi ku xiyimo xa swibedhlele ni nga xi fanisa loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku oneke na tifene hi va mbuyangwana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula humelerisi leri a ri ka leyo ba ngoma yaleyo yaleya ngoma ya karhata ngopfu mativa na ku se masiku lawa se business swilo leswi swa ngoma ku na van'wana va nga ku va va targeti ku vuyeriwa ni mbhoni ya swona mavhiki lama nga hela ni vi ni kuma ntirho masayiti ma kwala kwa Mphambo ku a tirhela kona ku vita vavanuna van'wana ni tirha lexa 12B ku vita vavanuna van'wana va hi tshikisa ku tirha va ku va hi fayina 1.5 na tihuku tinharhu na xigubu xa mtlomboti nga biwani swi nga se tisiwa leswiya se hi tshikisiwa ku tirha hi titlhelela hi ya makaya se hi yaleya ngoma hi ya tika Buthphet ya n'wi khomele swa va phalaphala va khomelene swihundla vanhu lava so commission liya a yo la enhlekani lowunene muhaxi i ntiyiso loko va macha mani va sule a ni ku vumbhoni lebyi byi nga humesa hi yena lexi a fanele a xi endleni president a fanele a lo va n'wi nyika matimba ku wena hi ku i ri na vumbhoni na leswi i swi vulavulaka yana mahlweni i lavisisa u lava ku nyikiwa matimba ntsena a lavisisa a kota ku expose vanhu lava mara hi ku president ya hina na hi i koka swilo leswi na hi ministerial ya yena ya n'wi khomele swa va phalaphala va khomelene swihundla vanhu lava so commission liya a yo laveriwa ku ta herisa vugevenga yi laveriwa ku yi ta kota ku yi ta dlaya evidence leyi nga yi khoma misava mi ta swi twa ku ka ha ri na evidence kumbexani swin'wana kumbe dlayiwini swi hisa ko 6 months yaleyo 6 months yi tele ngopfu no loko a wu lo vulavula hi 3 months at least a hi swi vona ku swi ya kona inkomu maxi
Inhlikane Bootpete, inhlikane abayingiseri. Xilo lexi hi onhelaka ngoma Bootpete i bindzu. Ngoma ya masiku lama ka ha ri ngoma se i bindzu. Hi swona swi onhelaka sweswo. Loko u tlhelela ka xintu Bootpete ngoma yi va ngoma. Vanhu va tshika ku bindzurisa swilo swi ta lungha. Ni vula leswi mhaka yini na loko sweswi ku fika munhu a ku yila ku ndla ngoma a nga ha chekisisiwi na ku tshama bangoma malembe ma 10 lama nga hundza o nyikiwa i tender yale ya tingoma ba ku za nyikiwa tender le hi ku yi ta share mali na Ndabezitha khale ka khaleni Bootpete ngoma ya ndhawu yo karhi a yi biwa hi munhu un'we loko ku ri ku yi dume ku yi biwa hi mathebula a ku ta ba yena a siyela na vana va yena sweswi n'wana n'we u tibela ngoma inkomo Heva swi fikisa sweswo hileswaku un'wana na un'wana u tibela vhela ngoma i ntiyiso ku na mhaka leyi miyingiseri a nga vulavula hi yona laha mani kambe ka xigamani na le ka mphambu ku ematiko ya akelana la hinkwawo ma na ngoma ku na ngoma ka xigamani ku na ngoma ka mphambu ne se lava nga ndla leswi i va le kwihi mani hi twa kahle Bootpete na muhumelerisi leri a ri ka leyo bangoma yaleyo yale ya ngoma ya karhata ngopfu mativa na ku se masiku lawa se business swilo leswi swa ngoma ku na van'we va nga ku va va targeti ku vuyeriwa ni mbhoni ya swona mavhiki lama nga hela ni kuma tirho masayiti ma kwala kwa mphambo ku a tirhela kona ku vita vavanuna van'wana ni tirha lexa 12B ku vita vavanuna van'wana va hi tshikisa ku tirha la ku va hi fayina 1.5 na tihuku tinharhu na xigubu xa mtlomboti nga biwani swi nga se tisiwa leswiya se hi tshikisiwa ku tirha hi titlhelela hi ya makaya se hi hele ya ngoma hi ya tika Bootpete hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM se nan'we mi swi tiva kahle Ndabezitha xigamani Ndabezitha mphambu kambe loyi vulavula hi mphambu ne leraku vanhu lava nga n'wi yimisa va nga va ri ka mphambu kumbe va nga va kha va khumbana na timhaka ta ka mphambu i nawu wa le kwihi lowu yimisaka munhu ku u fika u ku yima nga ha tirhi ni vula ku va ku ri nawu wa le kwihi hi wu vitana nawu wa le kwihi lowu wu fika ku wu yimisa va ku se ha mayima hi mhaka ku ali ku na swiyilayila ku na hinkwaswo sweswo kambe i nawu wa le kwihi lowu nge we ina nawu ina matimba yo byela n'wana nga ha tirhi hi ku loko loyiwani a rhambuku a ta tirha hi TLB ya yena ni vula loko loyiwani a rhambuku a ta tirha hi TLB ya yena n'we van'wana mi nghena kwihi a swi nga antswi ku landziwa ya loyi a nga n'wi thola ku ta tirha hi TLB ku heyi i nga tirhi laha a ni ye wa swi tiva mhakatiko wa kwalaho wa swi tiva ku twananiwe yini tikweni a hi fambeni hi tona timhaka to toleto na yimele Good Enough Mashego ta hi byela hi timhaka ta le ka ta cabinet reshuffle leyi nga endliwa hi Premier Mandla Ndlovu ni yimele Good Enough Mashego hi ta bula na yena hi mhaka yeleyo a ta hi nyika xifaniso xa ku kahle kahle hi fike njhani laha kambe hi hala tlhelo ha lava ku twa n'we hi ku miri yini timhaka letiya ta ku vanhu lava hi swekelaka swakudya va tlhela va nga dyi vona lexi xifaniso lexi xi hanyaka xi langutaka timhaka ta vanhu lava mi kumaka ku hi va hlawurile ku va varhangeri hi vo va fanele va vona ku a Khensani ku na miri yo kenela kambe vo vayi a Khensani kumbe maxaka avo va va yisi se xivutiso i ku loko ku ve swi tani hikokwalaho ka yini va ku president wa le Nigeria u hundze emisaveni a ri London khale ka president wa le Zambia u hundze emisaveni a ri Afrika-Dzonga masvo se i mhaka leyi lava ku hina n'we mi hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ka antswa yin'wana mhaka leyi lava ku mi hi pfuna ku twisisa ku antswa i timhaka letiya ta machi lowu nga koho le Durban wa Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi vanhu veke va macha hi mhaka ya yini ni ta twa n'wihi kambe sweswo hinkwaswo ikongomelo ka heri duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Kalanga Pet Matebula
ntiyiso mingisero mngana lona FM xiphemu xa vumbirhi lexi xana n'wana ku Afrika wa vulavula makwembirhi timinete ntsena kupila wara ya n'we mi kaningisela mi ri movheni mi chayela kahle mi fika na mi ya kona mi hlayisekile mi tidyela mabulu mi kha mi yingisela Afrika wa vulavula mi pfa mi phikizana hi sweswi vayingiseri va nge le ku vulavuleni hi swona hina leswi swo munhu loko a ka famba a movheni a yingisela swa ti USB kumbe swa ti Bluetooth hina sweswi swa tinsimu ti hina yingisela Afrika wa vulavula ta swi tiva ku endleka yini laha u fambaka koho siku na siku n'wana mingiseri loyi nhlekani Bothphethe mpfukile bota mina hi pfukile ha khensa swinene loko mi hi bela riqingho minjhani n'we hi pfukile swinene Bothphethe inkomu ya mi vulavula na Maleyani Xawela Jonas mani twa mi hete nkarhi Maleyani ma ha ri ku vulavuleni hi ku mina yini hi yo mhaka hina hi ku xikongomelo ka heri duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula a hi yini weleya ntiyiso Bothphethe ikombuto na yibona ni vona le ya match leya le Durban ya so match a yi vona mara mina hleketa ka mina loko president wa ku teta vulavula hi tshama hi languta a hlekete ku maybe ku ta ku na vanhu lava already va nga ta va va khomiwile tanihiloko munhu loyi a nga ta na ku pumba ku ministara u le ka tetsana na vanhu va swigevenga i munhu loyi a nga phorisa hi munhu loyi a nga fana na mina na n'wina o ngo vulavula swilo swa swi kuma ku a twa hi vanhu ma swi vona so a hlekete sweswo ku maybe van'wana va ta va kha va khomiwa then hi kota ku vona ku vanhu va kombela ti-bail then hi kota ku vona ku ya kwini ku ti-commission ti endliwile to tala ti-commission hi nge va vule mavito ya tona mara it's just a waste of money ya commission because va teka mina ni retired retired judge or retired whatever then ni rana commission ni ndla mali muni hi n'hweti for that commission loko yi hela commission yaleyo ku va ku endleka yini ti-ri committee ti va ti ri kona mara a ku ne xi va xi endleka ma swi vona so mina ni feel disappointed hikuva president a nga kotanga ku vanhu va tikuma va ri jele leswi swi nga ku vulavuleni un'wana na un'wana a tihlantswa a ri jele as na nawu vula swona ku you are innocent until proven guilty so you can't be innocent until proven guilty wa hola mayina mfumo and then at the end of the day wa tikuma ku swi nga endleka that commission yi tlhela yi ku hlantswa ku a wu na nandzu and that commission I think to be binding loko yi ku munhu a nga na nandzu it means mina na n'wina ka lexi hi nga ta xi endla unlike loko munhu a ri kota kambe n'wina leswi mi vulaka so phela leswi n'wi mi vulaka swona masiku ku n'we mi ri yini n'we mi ri timhaka ta ku timhaka ta ku a wu na nandzu ku konde voniwa nandzu a swi tirhi ka mutirhelamfumo se mi vulaka so a swi tirhi ka mutirhelamfumo mina sweswiwani loko vo mina sweswi munhu n'wanyani ku yiviwile ka muti wo karhi ivi va ku no munhu loyi hi suspectaku ka nga va a yivile lawani i munhu wa so ku nga mina va ta ni arresta until mina ni ti prova innocent so mi lava swona se va tirhela mfumo n'we mi nga ta kayakaya mi fanele mi ya komba ku mara mina loko ni ri ni tirhela mfumo ku fanele ku ndliwa commission leyi nga ta kota ku hakeriwa munhu loyi a ku hakeriwa magistrate kwala hansi a ku hakeriwa na jaji ku hakeriwa munhu loyi a nga ta fika laha a lava ku ta prova ku hinkwaswo leswi swi lavula ku ntiyiso na mara mina se mi vula ku loko holobye va vekiwe ka leave leyo hlawuleka a swi nchumu a swi ni pfuni nchumu mina because munhu yaloyi na deputy why va nga teka deputy va n'wi faka laha it's a waste of money because you can't say ala munhu un'wana wa neutral why ku nga teki deputy what is the reason for deputy karhi vulavula hi vaakatiko ku ri deputy yi lava yini ka mfumo because deputy teto ku hela 10 yena nga zanga va vule no vulavula munhu o fana na loyi so a ni van'wani va vula ku swin'wana swi nga va swi vangana hi ku mu kuma ku ku nga va ku ri na swihehlo swa ku kuma ka swihehlo swa koho swi tlhela swi khumba na un'wana na valava va nga koho kumbe deputy yaleyo se hi mhaka ku ya lavisisiwa swiyenge swo hambanahambana ku ya hi laha swi nga xaxametiwa koho hi president se mi kuma ku sweswo swi hetelela swi endla ku va ku un'wana na un'wana yela nga kwala kusuhi swa bya hi nga ku nghenisi no hleketelela ina sweet about that mata mina I was so very much happy ne but now I'm disappointed I was so very much happy because we are always suspecting
laba bangana matihlo ku bona ulwana laba banga va ri political oriented lava va nga languta ku no a kumi mani ta kota ku nghena yi ta laha we're talking about the poor of the poorest lava kuma ku va lava ti-service and service a ti fiki ka vona so loko ri ku ri service ta kumeka service ti pfale hi mina sweswiwani ku fanele ku wa damu kwihi I can give you an example a lot of things ku na mati ya nandoni na swilo ma fika ka vanhu mati ya nandoni timali ti helile kwihi ku na vanhu ku na a hi swi basiseni sweswo loko mati ya masifika ku vanhwini mi vula kwihi a ku na mati ka bungeni ni tshama ka bungeni okay ani leyi a yi dume ngopfu ya nandoni a ku dume ya Giyani to verini a ku dume ya nandoni to Giyani se maya mati na Giyani se a ni ku kumbexani ma ha vula kona okay hayi na mithu ende sweswi ni vulaka swona ni nge ti-service to tala ku na electrical titreat ya kona mali yi dyiwa for example hi leyi VPS i mani a nga khoma ka VPS loko hi vulavula VPS i mani a nga jele ku loyi a nga jele wo va scapegoat matolo va munhu a hoxiwa leni a khomiwa ku at least va ta ku endliwe something mara hi va vula hi ku kumbexani n'wimi va mi kha mi langutele a ku fanele ku khomiwe swimanimani se mi n'wa ku swimanimani a ngele ku khomiweni ku khomiwe luya ivi n'wimi ku hayi mata butpete mina ni rhandza yini ni rhandza ku loko sweswiwani va ku mina ni dye mali ne yi nga vi ku ni dye mali ni fanele ni riya ni fanele ni riyela government ni fanele ni riyela munhu loyi a nga vavisiwa ku na vanhu lava va nga investa timali today va frustrated and mali ya vona yi dyiwile and the people are still roaming around ti-commission ti endliwile a ku le ku ndleka nchumu se ni vula ku mina lexi ni xi vulaka loko ri ku as I'm very sure hi sweswo ne kwana a policeman he can't go to a national TV a nga hlangana na tilwara ta yena a nga hlangana na advisors what is the problem so what are we still waiting for because a policeman a senior policeman investigated the matter himself u vurile ku ni khome evidence so i commission ya yini ni pfumelana na misala a nga nghena ku loko ri ku na munhu loku va nga pfula case ku pfuriwe ti-case pfuriwe ti-commission which is which loko ri ku rhanga ku pasa ya jele va ku sweswiwani khwana byi khomiwile commission ya mahlweni na loko ri ku commission yi ku khwana sori va ku mutula nga na nandzu what are we doing? But it's fine, but it is up to us as voters because these people I believe wafake yina as baba irana masithetsi awolotifaka so it is up to us as voters to believe in these people. Mina la ani yimi na muyingiseri kambe kwala ka ku vanhu lava wani va thoriwe hi n'wina ni yima na n'wina hi n'we mi nga va vhota mi ku mi lava vona se ya na ku butpeta ku na la ya kona without I'm not a prophet ne and I'm munhu wa politiki mina but I'm somebody la a wacha ku politiki ya kwihi masithetsi so ni vula ku ri loko hi langutana hi nga fika kona sweswiwani ne hi vona ku hi ya kwini ku ri really there's a problem loko munhu inkoma khensa na mina hayi hawa mina buti wa mina wa hina nokolo wa munhu lowu wa hina hi yo mhaka minkarhi hinkwayo mi ta ni twa ni ku mina ni tsakisa loko vanhu va kha va vulavula hi timhaka leti nge hina matwa leswo mina maswo a tsaka no a hi nongonoko hey mi nga ni kata a hi nongonoko wa mina wa hina hi lowu n'wina muyingiseri enhlekani butpet na vayingiseri va Afrika-Dzonga hinkwayo khenseli buti wa mina mi ri yin'we ni lava ku nghena ka liya ya March mara ni lava ku sungula ni basisa leswi vanhu va nge le ku swi vulavuleni leswi endla ku ri ti-commission ti luza value a hi ti-commission hinkwato leti ti nga implementiwaku ti nga implementiwangiki for example ku ve na commission ya fees must fall leyi yi nga implementiwa ivi machudeni ma kota ku benefita va kuma timali teti va ti kumaka ku ve na commission ya SARS leyi na yona yi nga implementiwa se swilo leswiwani hi fanele hi swi hambanisa mi nge fanisi ndlopfu na mangu wa butpet ti-commission letiwani ti na ti-scope of reference na ti-recommendations ta kona ti hambanile leyi va vulavulaka hi yona leya ya Zondo commission Zondo u recommend certain structures ku ri to fana na ti-MPA ku va fanele va khoma vanhu a swi vuli ku ri a ku na nchumu xi nga humelela hi leswi Zondo a nga ta swi kota ku
yena instructor loko mi langutisa ti-separation of powers yena i judiciary a nge vuli ku a nge nyiki instruction yo khoma yi nyikiwa van'wana instruction yaliya yo khoma leyi hi fanelaka ku ya hi ya cheka ku why va nga ri ku khomeni se ni lava ku nghena ka ya president yaleya ku president why a vitani a endli commission loko mo langutisa a ndene ndzo ni khomele ntani ko hi nga yi pfuvi ni khomele ntani mo ni khomela tani ni kuma tlhelo mhaka ta mahungu mi ta ni byela ku hikokwalaho ka yini hi ku vona ka n'wina president va ndle commission mo ni khomela tani okay inkombo to mina i makumenharhu timinete ntsena ku bile awara ya 13 ku nga ri khale ndava ni kha ni bulana good enough mashego hi twa ku kahle tatana Mandla Ndlovu va cinca cabinet ya vo him sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM Khensile Bongi n'wam'wanati Maluleke ya bongi ai mati va bongi na kambe mani hetsana mi yingiseri la a ni byela ku hikokwalaho ka yini a ku i president ka timhaka ta ku tumbuluxiwa ka commission ivi kusuka kwala ni ta kota ku bula na good enough mashego mi yingiseri ni khensile swinene ku va mi ni khomele riqingho rorolero a hi yiseni mahlweni mi gimeta mhaka leya ya president na commission mavona loko mo langutisa swihehlo leswi swi nga kona laya a hi swihehlo leswi swi khumbaku tlhelo rin'we swi khumba matlhelo mo tala leswi lavaka ku judiciary na yona mi yi twile yi vuyi nghena yi ku na yona yi lava ku nkulukumba luya u fanele a tihlamulela se commission yi ta n'wi pfumelela mukwanasi ku a ya tihlamulela ku ri lava a nge hi vona va ka judiciary lava va nga vanghana va swigevenga i va mani ma swi vona ende na vona va nyikiwa opportunity vanhu va lava a va pumbaku va kota ku tivulavulela na vona va lava maphorisa va lava hehliwaka va fanele va kota ku kuma nkarhi wo tivulavulela se hina loko hi langutisa ho langutisa hi nga ku loko ko fika ku khomiwa kumbe nkulukumba Senzo Mtunu na nkulukumba Sibiya a ya jele swi ta va swi nga solvangi nchumu swi sweswo loko ve ni vanhu va na nandzu swi fanele swi kumeka ku swilo leswiwani hinkwavo vanhu lava nga kwalawo lava va lo hehliwaku hinkwavo va kota ku nyika tlhelo ra vona ra xitori ivi se mhaka yi ta kota ku va yi tekiwa kwalaho phela laha hi vulavula na hi ku onha munhu mavito NPA ku na ti-case to tala laha ku nga va na court of public opinion vona ivi yi hatlisisa case ivi case leyi yi kumeka yi fika yi nga pasi loko yi ya la yi ya kona hi ku pfumaleka ka vumbhoni vanhu loko ku tlhe ku pfumeleka vumbhoni va ta tlhe va ku ya mfumo lowu a wu tirhi lowuwani why va nga khomiwangi se commission kumbe se mi sungula ku hamboni va tsutsumele ku khoma ku ve a va nga ri na vumbhoni va lava va sweswi va nge le ku vulavuleni na miyingiseri lowu a ku humaku sweswi hayi bya miyingiseri swi tshikeni miyingiseri vonele ra yena hi vona lava tlhelaku va ya bahuwa ende loko mo langutisa leya march leyi ni ta hetelela hi yona ma swi vona ku na vandla ro karhi leri ri vona ku ingaku loko ro tirhisa march leyiwani ri yima na Mkwanazi ri ta endla leswi va swi vitanaka public relation ri basisa ku va ri kha ri ti thyakisa lomu moyeni ende ni tsakile no ka ni nga n'wi twangi July mugana wa mina hi n'wi amukeri ka ANC back hi ku swi vonile ku a ku na nchumu laha ri kona u vuyile hina yena ka vandla leri ni metwe a na hala ta mi seketela hi swin'wana mara hi mhaka ku se n'wi mi boxile ku mbula vandla rihi hayi a na ha tingheni ni khensile boti wa mina enkomo ya khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona T kusuka studio 2A hi le Polokwane eka nhlekani lowu nongonoko wolowo hi ka hi ku hi seketela nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ka xiyenge lexi xa mahungu lava tlangelaka malembe ya 75 ya khaya va kha va ku haxela mahungu hi ndlela yole vahaxi hinkwavo lava va tsundzukaka va hlaya mahungu va Seth Gezani Maluleke van'wana lava ni va tsundzukaka mina a va ri vahlayi va mahungu va xiyimo xa le henhla ka Munghana Lonene FM na vamani na Magelevende Dikhosa mati Makhayingi Ernest hayi ku hlaya ku twa ku xurha kambe hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi yo mhaka hi rambe good enough mashego ta hi byela kahle i vona yini laha ka
kama Mindlux ka tatana Mandla Ndlovu loko va teka xiboho xa ku cinca cabinet ya loko ni nga hoxisi va nga va cinca ra vumbirhi ka lembe leri ka administration ya vonkombo le a ni tsakele ku bula na vo Thwi na vo va ni byela ku mhaka i yini kambe yimani amukela good enough mashego mhleri loyi kumbe loko a va tlhontlhile va tata good enough inhleka hayi a ni ko kuna good enough la a nga fika ani bro pet na ko la oh ya mi kona ya na no inhleka ni ku kangwa bro pet na va inseri va Africa blabula i nga ringe lehisi namuntlha ni twa i nga ri la mi nga kona network ya tika kambe hambi swi ri tani a hi buleni n'wina mi nga kusuhinyana na timhaka letiwani cabinet reshuffle leyi ya vumbirhi ka administration ya Premier Mandla Ndlovu loko ku ri ku ntiyiso mi vona nga susumeta hi yini sweswiwani ye tirisi ta yela ta vulavuleke i mhaka ku ri u lava ku tiyisa kumbe ku strengthena ku fambisiwa ka swilo ka tani mhaka ku ri loko u lava ku ka movha brapet ku na ku ri va ku movha wa yi service loko u servisa movha u servisa swilo swa ku tala ngopfu ku na ti-air filter ti-petrol filter ti-oil filter na tin'wanyana ku ri u servisa movha ku ri a yi fambi kahle kumbe vulavula ku ri u servisa movha loko u focusa ka swilo swimbirhi ntsena swi kombi ku ri wa service so leswi a swi endleka sweswi swi vulavula swin'wanyana mara a yi swi tivi kahle ku ri swi vulavula yini mara van'wana va ku swi komba ka swi fambisana na nhlawulo na conference ya nhlawulo leti endleka hi lembe leri taka ra 2026 hi ku ri u lava ku ri a ta va na vanhu la ka yehe lava ta swi kotaka ku ri va ta tirha na yehe loko se ku yo ka conference yoleyo lava va nga swi nga va swi vula ku lava va nga susiwa sweswi a va nga ri ku tirheni na vona a hi khale ngopfu a ni kha ni vona ti-WhatsApp mahungu ya WhatsApp ya kha ya hangalaka a kwala ka social media na le ka ti-WhatsApp hi ndlela yaleyo makhamaku hands off imbokodo ma vulavula hi mani Kate Dlamini ku endleka yini ya mhaka ya koho yi leyi brapet a ni ri loko ku yiwa ka ti-conference ta ANC hinkwerhu ya swi tiva leswaku ku laveka ku va na mali ku ta xaviwa ti-branch ku ta xaviwa vanhu ku ta xaviwa ti-region ku ta xaviwa mani so loko u tirha na munhu ku na ku ri nkarhi wun'wana u ta lava ku ri munhu loyi u tirhaka na yehe a va ka position ya ku ri a nga swi kota ku influensa mali ku ri famba njhani loko ni ri MEC ni tirha na HOD ya mehe ni nga swi kota ku ri ni va na input ku ri ntirho loyi laveka ku ri u fambaka mali tender leyi so munhu yoloyo la kumaka tender leyo kumbe u ta komberiwa ku ri no hi ta kombela 10 rand nyana u ta pfuna ka la so kuma leswaku mali yoleyo yi ta pfuna ti-faction vanhu lava kumaka ti-tender leti loko va nyiketa mali va nyiketa faction leyi ta swi kota ku va na mali mara loko ni tirha na wehe u nga ri MEC a wu na matimba a ku ri u nga swi kota ku byela munhu ku ri ni ta ku nyika tender a nge tshembi ku ri u nga swi kota ku mi nyika tender loko u nga ri MEC un'wanyana swin'wana leswaku ri vanhu ku laveka va swi twisisa la munhu wa ku fana na Make Sidel Juster Sidel a ri meya ra ku sunguleni le eHlanzeni yo region leyikulu ngopfu ya ANC la Mpumalanga Mandla Ndlovu huma koho kwala ka eHlanzeni so a ri meyara ya eHlanzeni ya district municipality mara swa vumbirhi swa ku ri van'wana va swi tivi ku ri i wansati wa tatana Peter Nyoni wa Save Our Mpumalanga campaign wa ku ri hi nkarhi leyi ku khome tatana Mabuza a ri ka faction ya ku kaneta tatana Mabuza va ri ku na Save Our Mpumalanga campaign va nga lavi ku ri tatana Mabuza a rhanga va rava leswaku ku endliwa swin'wana va ku ANC ya la Mpumalanga yi na corruption ya ku tela ngopfu so Market Jester i wansati wa tatana Nyoni u tirha a ri deputy director general ya province ya Mpumalanga so loko ku tekiwa munhu ku fana na Juster Sidel a nghena ka cabinet ya tatana Ndlovu so ku byela leswaku i swilungu va ku she's got the ear off nta ku munhu wa ku fana na Peter Nyoni na loko a ri deputy director general mara na ka politiki swi tikomba ku ri ta va ri la and Juster Sidel i coordinator wa ANC Women's League la Mpumalanga va muhlawulela le Rundzeck so u na matimba ku ri loko se ku fambiwa ka conference ya ANC Women's League swi nga endleka leswaku a humelela ku ta va ya ta cheraka so swi ta vulavula ku tatana Ndlovu se u na Women's League ta famba na yehe na ku ri na vanhu va timali la ka ti-department letin'wanyana swi ta endleka ku ri na vo va influence ku ri va tisa mali la ka faction ya yena so loko ni swi langutisa swi vona swi tirha i ndlela yo tani ya ku ri ku na
power play n'wanyana ku tlanga ka matimba ka ku ri mani u tivana na mani van'wana u insati wa mani ene munhu loyi Peter Nyon a suspendiwe 2016 ka vanhu lava nga tiveki i mhaka ya yena ku i munhu wa ti-faction va mu suspendiwe 2016 a tlhelela va mu suspende 3 years va kuma va suspende for 2 years so i munhu wa ku ri u na ti-ambition na yeta politics so sweswi i ndlela leyi tatana Ndlovu a endlaka yona kumbe swi komba leswaku u lava ku ta a ta rhanga endzhaku ka conference leyi taka kumbe u lava ku support tatana Nyoni i tata ya la ka leswaku loko ku conference ni na ku kaneta ka faction ka ANC kambe nkarhi ke loko mu languta nkarhi lowu hi lo sa ha ku hundza hi masiku mangani ya 3 mune ku lahliwe DD swi vula yini ya hi swi vulavurile I'm sure na wehe viki leri hundzeke leswaku a ku na vanhu lava va ku fana na vo Mandla Msibi ni ta vula na vanhu va ku fana na vo Lindwe Ncali va ku ri i nkarhi loyi endzhaku ka conference leyi ku hlawula tatana Ndlovu ku va chairperson Ncali a ri koho ka executive leyi na ye Msibi a ri koho mara ya swi tiva ku ri Msibi a suspendiwe endzhaku kwalaho ku ri endzhaku ka ku suspendiwa na nkarhi leyi ku ya nhlawulweni vanhu va vulavula ku ri i vanhu lava tirhaka na DD Mabuza ku ri lava i vanhu va DD i vanhu va ku ri va consultant le plasini le Barberton so na nkarhi leyi va ri le ka executive ya tatana Ndlovu vanhu va vulavula ku ri lava va tele ku ri va ta vona ku swi famba njhani mara kahle vanhu va DD Mabuza so ku ri tatana Ndlovu Gacheni swi endla endzhaku ka masiku manharhu ku lahliwile tatana Mabuza kumbe swa tikomba ku ri se u na confidence sweswi wa tiva ku ri munhu loyi kumbe a fambisa lava n'wanyana va ku kaneta ka faction u fambile so sweswi network leyi a va na yona kumbe advice leyi ku ri a va yi kuma le plasini a ku na lava nga ngomaka kona so a nga swi kota ku humisa vanhu va ku fana na Kathy Dlamini a nga swi kota ku humisa vanhu va ku fana na Masilela a faka vanhu van'wana ku ri a ku na munhu a ta va byela ku ri loko va languta kahle na vo va sungule ku tirha ku na lava tirheke ka premier's office va tirheke ka premier's office va nga ri ti-MEC ma va tirha tikhapa tin'wanyana i nkarhi wa DD Mabuza so i nkarhi hinkwavo vanhu va va languta ku ri i vanhu va DD Mabuza na nkarhi leyi va ri timeyara a ri meyara Mike Dlamini va ku i vanhu va DD Mabuza so swi tikomba ku ri tatana Gacheni se u na confidence ku na ku titshemba sweswi ku ri a nga voni ku ri ku ta humelela faction yi huma le kwini i fambisa imani kumbe i handle ku ta va yi ri mani ku ta faka faction yoleyo so a nga swi kota ku endla leswi a swi lavaka a languta ku ri endzhaku ka loko Marcus Sigela va nga swi kota ku convene conference ya ku hlawula ya Women's League u ta kuma Women's League va ka yena se ri ku ka hetsela Mashego mi vula yini mi vula ku ya hi leswi mi nga swi vula sweswi swi vula ku khale ka xandla xa president a va ha fambisa Mpumalanga kumbe a va ha ri na ritu ka leswi endlekaka ka Mpumalanga loko ku ve sweswiwani vanhu lava hi ku loko mo languta lava va nga nghena hi lava a va kanetana na khale ka xandla xa president se swi vula ku yini swi vula ku Kamalu a vete hey a ni lavi munhu wo fambelana na loyi kwa va ni kaneta sweswiwani va hundzile misaveni se va nga nghena lava va kaneta ya kahle swi tikomba ku ri di ansara i makele ande ke ni vulavula i tatana Peter Nyoni Peter Nyoni a ri ka save our Mpumalanga a ri lava ku ri va kanetana na tatana Mabuza endzhaku ka tatana Mabuza a ta famba a ta va xange xa presidente vanhu va ku fana na Peter Nyoni swi vonile ku ri va tlhelela ka ANC leyi ya tatana Ndlovu ku se i vanhu lava tirhaka na tatana Ndlovu so endzhaku kwalaho a kuma position leyi a ri HOD khale ka department ya human security so a kuma position leyi ya yena ku ri i munhu a ku suspendiwe 2016 and loko o hlaya nawu wa ANC ta ku byela ku ri munhu loko a suspendiwe kumbe a hlongoriwile ku laveka a sungula hansi a ta va ka vurhangeri mara sweswi i munhu a ku ri u na matimba lamakulu ngopfu so sweswi leswi ku byelaka ku ri na ndzhaka ku ri a ta va khale ka xange xa president tatana Mabuza na loko se a tlhelelela Mpumalanga a continue ana influence ka tipolitiki ta laha ku na vanhu lava ku ri loko va vulavula va ta ku ku laveka concert a fana na munhu a ku fana na Jacob Zuma hi nkarhi leswi a humeka vo president ya ANC ku ri a ku na vanhu lava fambaka vo Ngrai vo mani va famba ka yena va lava ku ri a ta va byela ku ri mi endla yini so i mhaka ku ri loko u rhangera ka ti-province ku fana na tatana Mabuza ku na vanhu va ku tala ngopfu va ku ri
kumbe ta ku u va pfunile kumbe ta ku va facilitateile mara vanhu lava va tshama va tiva ku ri u tirha na mani sweswi loko ku endleka swilo va ta ku ku laveka yi endla njhani i ku ri that's why ni tirhise vito ra ku ri godfather ku ri i munhu wa ku ri u ta ku hana matimba mara i munhu wa ku ri wa swi kota ku ri loko a khoma foni a vulavula swilo swi endleka so sweswi tatana gaceni swi komba ku ri u vona ku ri hayi vanhu va ku fana na vunyoni se u hetile voho una position una deployment ya yena ka administrative Justice Sidel u ta nghena la ka political deployment vo Godfrey Nkondo na yena ku ri na yena humisiwile RHOD ya Arts and Culture na munhu wa ku fana na Moyani Lucy Moyani suspendiwile loko va ku va hlongola MEC wa education i mhaka ya corruption munhu loyi a ku fanele ku hlongoriwa yena a ku fanele ku va yena Lucy Moyani HOD wa education yena ka ti-laptop leyi a vulavule yo tin'hweti leti hundzeke so mara sweswi leswi va komba ku ri leswi va swi endlaka tatana Ndlovu a swi fambisani na mhaka ya ku strengthen administration kumbe ku endla transparency i politiki ntsena leyi hlanganga laha i politiki leyi languteke 2026 ku ri sweswi ti-branch ta sungula ku ta regime so 2026 around April ku fanele ku va na nhlawulo ya ANC u lava ku ri loko a famba kwalaho a tiva ku ri leswi a lavaka swi endleka swi ta endleka. Good enough, my sheikh. Kesini karongwe. So mingisi Mnganalo on FM. Good enough, my sheikh. Wa tisa vuhleri bya yena hi ndlela leyo hikuva Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ahetse n'wina mi ni vona ka TikTok na foni ya leyi hi tirhisaka ya komba ku nkarhi wa hina se we le kusuhi swinene no hela yi sungula no komba ku se khale ngopfu ri la ka TikTok se ni ta va byela ku nongonoko wa TikTok wa Afrika wa vulavula wu teka tiawara timbirhi a no va ku weni la mi nga ta ku ti nkarhi wo leha i ri ku weni a ni le ku weni la loko akeni rixaka ma yi vomaka kona ni salele timinete ta nkaye kahle kahle se i nhungu ne se ni la ta twa ku i hetisela hi ku yini ni kombela lava va lavaka ku nghena sweswi va nghena va ni byela leswi swi nga vulavuriwangiki ka nongonoko namuntlha hi le ku laveni na va Democratic Alliance lava loko swo famba kahle hi ta fanele hi bula na vomundzuku hi bula va hi byela ku timasipala leti va nge la a Limpopo ti le kusuhi no khinsama hi matsolo hi timhaka ta mawayawaya ku nga va ku ri timasipala tihi kambe ni lava n'wi mi ni byela ku mi khomete timhaka kwala mi nga koho leti mi nge mfambi hi nga ti vulangi ni twa hungu ro ka ri nga tsakisi aka ve ri le ntlhaveni a block H ka Makahlule hi swona Makahlule hayi hi swona ka Mafenya hi kwihi ku na le ka Mafenya ku na le ka Makahlule kambe ka Mafenya le block D ya siri ko ka Makahlule a H beri kuna yindlu yi nga tshwa yi tshwa yi hela lore tolo andlwini leyiwani ku tshama mkhalabya na n'wana wa yena wa ntombi loyi a nga na vana vanharhu se yi tshwile yindlu leyi mahungu yo ka yi nga tsakisi swoswoleswo leswi tlhelaka swi vava ku tlula na mpimo ku ntombi leyi vulavulaka yo yi na vana vanharhu ani kambe yi na vutsoniwa lebyiya byo a yi twi a yi vulavuli se a ni tivi mara ni vula ku a ni tivi nga ndlisa ku yini a ni lava ku loko ku ri na lava va twa kongete va nga kota ku pfuna va ni khumba va ni byela ku hi nga pfuna njhani ndyangu xiyimo xo tika swinene lexi a ni rhumeriwe na tivhidiyo ta koho mara a ni swi rhandzi ngopfu leswiya swa ku hangalasa tivhidiyo ta a ni rhandzi ngopfu swa ku va hangalasa tivhidiyo ta van'wani vanhu va ri ku tweni ku vava kumbe va ri ku hluphekeni kumbe ma vona a ni ta mi rhumela video ni veka ka social media se a ni swi rhandzi swa ku veka video ka hikuva a ni tsakisiwi hi ku vona ritshuri henhla ka wun'wana munhu loyi a nga le ku rileni
kambe loko ku ve ku na swin'wana nga kota ku pfuna a hi pfuneni va ka hina hi vona ku nga va pfuna njhani hambi swakudya un'wana ni byele ku loko swo vuliwa hi wena hi khalanga kumbexana swi nga va na matimba a hi voneni ku swi na matimba na ya ni kombela loko ku ve ku na loyi a twaku a titwaku a ni khumbi nomboro ya mi yi domini hi vona ku hi nga va pfuna njhani va ndyangu luwa kambe na ku pfumela ku na vamasipala wa Collins Chavani na vamasipala wa Vhembe na va xifundza xa Limpopo va ta va kha va endla swin'wana i vanhu va bona la ni tshemba va kha va ya va mukhanselara i ta yima vona ku hungu leri fika aka masipala lava tirhaka na disaster va vona ku va hlangana na swiyenge sweswiya swa nhluvukiso wa vaaki hi ndlela yaleyo ivi vanhu lava kota ku pfuneka ani se a hi ndleni ni tani i mhaka yo vava leyiwani a hi voneni ku hi pfuna njhani eka xiyimo xolexo loyi nga ha nomboro ya mina ntimani hinkwenu mina yona nomboro ya mina ni se ni hlamuleni mi ni byela ku mi ri xiyimo hi va pfuna njhani foni ya mi yi ta tima sweswi swi vula ku mi nga ni lava loko n'we mi ni lava ni laveni under ka 4 yi hele battery yi ta tima na hi vona yi le ku timeni se mi ni lava under ka 4 hi kota ku vona ku hi va pfuna njhani va ndyangu luwa wa ka Chauke a Ntlhaveni a block H yi timini na foni se lava ni yingisela ka TikTok a va ha ri kona kambe ke hi sale timinete ta 5 hi hetisela hi laha wo sungula hi loyi nhlekani a ni presanga kona a ni ku ni hetisela hi yena ni twa ku hi hetisela a ku yini ka timhaka leti hi nga va ku hi kha hi bula hi tona hi ndlela yeleyo yin'wana yi nga vulavuriwangiki ngopfu i mhaka ya liya ya ku vanhu lava hi nga va thola ku va hi yimela lava taka va fika ku viva ivi hi va thola hi va nyika matimba hi ku hina hi la ku hanya ka tiko ra kahle leri nga na magondzo ya kahle ri nga na swibedhlele swa kahle ri nga na yini kambe loko va hlangana na xiyimo a va swi tirhisi swibedhlele leswiya va suka va famba va tirhisa swin'wana xifaniso xa kahle hi lexi a ni nga mi nyika xona xa ku ku na va holobye ku na president wa le Nigeria sweswi swa ku humelelaka moya wa yena ongeti u nga etlela hi ku rhula veri va ta n'wi veka ndlwini ya ku hetisela minduku ongeti moya wa yena u nga etlela hi ku rhula hi ndlela yaleyo se na yena i wela ka valava va vulaka tani ku ya tshunguriwa ematikweni ya le handle se swi vula ku varhangeri lava hina vo va ku swekeni ka swakudya leswi va nga swi lavi ku swi dya na ntwe na vavandla rin'wana ra tipolitiki kwala Afrika-Dzonga va ku ya no hi pfune van'wani ku va ya ni vula loko ku ri ku tshame va president wa tiko leri kumbe tshame va holobye wa tiko leri i nge ti ndhundhuzeli ku vanhu va ya va ya kuma swilo swo antswa ematikweni ya le handle ku ve hi ku nyika matimba ya ku va wehe i hi fambiselaku tiko kumbe i hi fambiselaku ndyawulo mavomaka ko ni vula ku loko wo va i ri muhaxi ka Munghana Lonene ku fana na mina ni nge ti tindhundhuzeli ku hayi vanhu a va yingiseli Afrika wa vulavula hakho kuma a va yingiseli nongonoko wihi ni lava hi yingisela hinkwayo minongonoko leyi i xitichi xa hina se swi fana na vaholobye ni lava vaholobye na vo va tiyisisa ku loko ku yiwa xibedhlele na vo va nge vuli ku a se ni n'wi susa kwaleyo voni yaloyo hi n'wi yisa hakho hi mhaka yi i xa vamani xibedhlele lexi xa swisiwana vo mhaka kona kambe hambiswiritano hi ta pfumela ku nongonoko wa hina wu ta fika makumu ku nga ri khale hi ndlela leyi ukayelele eka Afrika wa vulavula mhaka leyi ya swibedhlele yi karhata loko yi fika ka timhaka ta ku madokodela lama hi nga na wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka tiphurayivhete so nkarhi wa ku tala loko vanhu va folela yini va lava ku pfuneka munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi ka swi hlupha u nge koti ku tirhana n'wari mbirhi yin'we twa nkanga lexi nga le ku hi karhateni se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina vambuyangwana hi leya vambuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle ku loko a ha ri xibedhlele lethava va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela vambuyangwana tsutsuma a pfuna
awara ti ngeteleka ku fana mfola la ka vambiyangwana hi ku xiyimo xa swibedhlele ni nga xi fanisa loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni se loko lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku oneke na tifene hi vambiyangwana palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. nongonoko i dzumba ra mina ri nga ta landzela na Ike Ngobeni hi vuhumelerisi bya Mchangani se kasi kusuka kwalano hi ta kota ku va mi ya mahlweni na ku tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM. Mina na famba na Ncindani Eric Mavasa hi ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka munduku bonge n'wana timaleki yime kulunga ku hi nyika mahungu misava ya awara ya 2 mara siku leri tata ya bonge Ethani Nkowankowa Giyana Lekapani uyikuka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makomba